Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovani predstavnici Vlade. Što se tiče predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet upotrebljavanih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica, praktično se tiče se povećanja novčanih kazni i tiče se ove odredbe da se oni moraju u roku od 15 dana od dana kupovine ili sticanja prevesti na novog kupca vozila, plovila, vazduhoplova za koji se državi po tom osnovu plaća porez na promet od 5%. Smatram da je to pozitivan pomak iz više razloga, a i ja bih se pridružio ovome što je rekao gospodin poslanik Bojanić i mislim da bi trebalo ozbiljno razmisliti o amandmanu koji je predložio poslanik Damjanović, da se stopa smanji sa poreza na promet sa 5 na 3%. Mislim da bi to bila velika dobit za državu. Mi znamo i sami da bezbroj tih automobila, pa čak plovila, vazduhoplova, ne znam da li ih ima, vjerovatno ima ovaj dio jedan stanovnika, odnosno ovih naših novokomponovanih bogataša. Teško je doći do podatka koliko ima tih vazduhoplova, jer onome što sam govorio, postavio sam to pitanje premijeru na posljednjem premijerskom satu. Mi smo svjesni toga da imamo dio stanovnika koji su enormno bogati i naročito čudi naš odnos prema tim enormno bogatim ljudima i na njih se odnosi ona njemačka poslovica da male lopove vješamo, a pred velikim lopovima skidamo šešir. Ovaj predlog zakona, odnosno izmjene i dopune, kojih ima relativno malo, će, mislim, imati potpunu svrhu ako se budu ove izmjene i dopune primjenjivale u praksi. Dakle, tih 15 dana od stupanja na snagu tog ugovornog procesa. Ako novčane kazne se budu povećale na ovaj način, kako ovdje stoji, i puni smisao svemu ovome može dati ovaj predlog amandmana gospodina poslanika Damjanovića. Liberalna partija će svakako podržati i amandman, a podržat će i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama ovog zakona o porezu na promet upotrebljavanih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica. Zahvaljujem.